Ngucanio biamene bia gisiasa ni cionekete muno kwithirwa atigikujirwa na ruarua ndene ya kiama kia BAS aria nkuruki akiama ba kiama giki bonekete kinya kwithirwa bakithumbania ni kumania na untu bubu nikyo gitumi ntukuyanara tugukuria maoni jaku ijariku iguru ria ngucanio iri gukujirwa biamene bia gisiasa maoni jaku ijariku iguru ria ngucanio iri gukujirwa biamene bia gisiasa araniria na bautu gukuruki namba yetu ya SMS 23578 namba iria itina mari kinya no jariku amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria hata Facebook amwe na kinya YouTube amona ntitwire nkureterete ni Yaria tukuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akariba karani wodini ya Marimanti kuthambeta kenda kuithondekera barabara na thaindi na taito enjeru Acting Secretary General kiama kia BAS. DMK kiogora kwithura kurungikwa kwa Mugambi Manyara kiamene kia BAS. Mukuru kwirikana gutiga mpione mwekuru wa mbere na nabawe nyuma ya kureta mwekuru mweru. Tugakuretera gichunche kia biere kia rugono rwa mwanya mutindwa riwa riathwa. Mwana nireto mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji onde ngucanio cionekete gucoka kiamene kia BAS uria ugwatirite kanya gaka mwaka mwandiki munene kiogora na ithurite Mugambi Manyara ni arikitie kurungikwa ndene ya kiama kiu augite akambiria gwita na michemanio mweri twitite kureta mono asiasa baria bakwithirwa bakimereria matatigiti ya kiama kiu nkuruki ni arikithitie ntumiri yawe ya kuruira giti kia useneta 2027 akiuga ari nama agachinda Muthumuriuki na nteto eji na thaindi na taito enjeru Acting Secretary General kiama kia BAS na naru ande ari in that capacity. Ojuna ni MC wa Bogeta West no DMK kiogora urabugite nandi no rungamirite kiteke mwandiki munene gikia makia BAS ujuni Mugambi Manyara kwithwa rungiki betrete gamba yari Court of Appeal na kurungikwa kwa werethwa kigitwa but na ne muchameno jwane kijugwe kwa Ramisi Ndhiru na members bane kibaraniria bale ba opinion ate Mugambi atichokete BAS na best interest yake makia BAS nuntu bwe muona na kawira na kwa UMP erone ne okamona DCP oigwa DCP ni kurwa no wokurwijithia aukene ageta kwa range so political parties akagura kiama no gigwitwa Mazingira Greens Party agekira rais bawe bale officials ageka kire hau na no akurerera BAS na ndi ne kierisovu na ndi temwitikiria kairi ucoka kiamene tugatwenderee ne gamba ri mwakire thari tigere riu Court of Appeal Nakuru na inyaro no rikwenderea na irutwete power utekyo te power tutie ikiamene na rambere Brunandi DMK giogora muthinya barigici agwa akethwa kiromba gitegi osirita ndene kaunti Meru na uma kethwa kiombana na nde onire kiogora DMK ndungami gitege Senator Meru na inkomenya oni ndina inya na ndina weru bwa gutetheria Meru na kugambira into bya Meru bieja aragi Senate na inkwaraniria na nto na janthe guru pole tukibanga twitite towards the election kwa unandikira nkera Mugambi no nto noeja baba kirinti ankomba uruma na wore uruma na nte wanda uruma na ya muciari itogwatanira heshima mtu arombe kura ciawe kiheshima onge arombe ciawe mambo itajipanga uko mbele but oni ndeshua I'm going to win that seat otegento ndageria oni nkoba na ndikenda kurani otongeria kirobisho mwandiki munene agwa muri twitite akethwa agita bara bothe bakurutwa iti nikenda bakuibanga kuma kaunti Embu thara kanithia mwana Meru my office ikambirio coordinate mechemanio
at our headquarters ya candidates ba kiama kia Embakasi ba 2027 bara bakwenda kurungama na tukathithia tuketha twina forum ingi Tharaka Nithi na ingi Embu County na twetha twina big followership na tukaendelea no tukwenda kurecruit kinya officials in all counties kenda twetha twi compliant na mantu political parties. Muthuri Muriuki, Uru TV, Muthuri Kangangi. Kumania na kirirugono ru niongo kuririkania rwarero turwa ntuko ya narua turi kuria maoni jaku izareko iguru ria nkuchanio iri gukuzirwa biamene biage siasa maoni jaku izareko iguru ria nkuchanio iri gukuzirwa biamene biage siasa araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS niyo 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria ata Facebook ngeta nambere na ukumenyithia nteto ni ati mubunge wa Central niwe Kirimango Shine nethiritwe agitetera bonene kigina gya CDF aria nkuruki ameneretie mutongeria wa ODM niwe Raila Odinga na kuga niwe wethirite akirwana na CDF akiaria kagitaga kunyagia basari augite kigina gikigikeza kweberwa kikagita nkingo abunge ge siasa mutuikare na aranirite nawe na tutumira riboti eje. Mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga niwe wethirite akirwa na kigina kia CDF akiwa ndikenekano ekire thirikari cha matora. Iji ni migambo ya mubunge wa Central Kirimango Chine akiaria kagite kada kunenkaira ari mubanene ba maskuru mwanya kigina kia Embakasi rondi ejere kia mungana jwa nkuru kia chiringi milioni 23 kirima nande akiwa kinya kigina eke yekethra eke kiribo gutroika nenkanirwa kirithirikari cha matura kiria government mbanjeterete ikendi baindaga igaita percentage ya county government ita percentage cieta ira thirikari tigawana cio icho na batu na tunande tuita tugitura percentage yetu ya kwe CDF nandi mubunge Kirimari wa ukeja gutuika kigina kenji CDF yekurito na mubunge oro thuri atekuiganwa kana gwatambaru rais urori wathanine guko nitakugano kabakethera bakimuturiria maru kenda bakethagira bakiona mirandi ya weti na mbere kiricigo mbunge biao lakini nandi gatwachokua nandi under the mercy of the president kwa tuikote mbecha tukunenkerwa kenda ntuna ndeba ko banenkerwa Embakasi no munganga turiye president maru kwa tuikote CDF iketherereo kenda skulu yakwa kirasi kanarapu no munganga tumiringa turiye president maru bwa kuongera mujumbe Kirimanerete ashari baibange bana barabethirite bakirwa bision the Kirima skuru mwanyage shigo mbunge keu akiwa kina ikekeja kweberwa baibange nande kurea bisi bare bobongwa dini we prepare January untualisara recruit kuteta kwina CDF na kethereo tugeta nambere kuthithora tuthithaia na muthiene mujumbe Kirimo gambi bowene ati thina yonthe ni Raila Odinga uria kugadireta mawatho jawe kiri thirikari ri wathanina ya UDA because raba tutwachwa thirikari ichi ndumu bara ba campaign rite president Ruto muno utoro tugita tukandua we with CDF kuma gicigo mbunge kia Central nke report ratito cia wero rea kwa rieto ni mutuge kare Nzemwe ntere chia Karimene rwiri rwarera gicigone bunge kia Bure iri gatigati ya nkuchanio nyuma ya mukuru kwerekana kwingata mwekuru wa mbere na anabawe na kubatiga mpione kenda kureta mwekuru wa bairi iromba riao nandi ni guthetherwa kugwata kioto kia rugairwao bakiuga ni bageretie kuthiria mantu jaja kinja ende gutiumbikite Kakimutegi katumenyithie Babuna Kariba Karimene rwiri rwarera barana muthuro munene baumirite kwithukira mwekuru umwe na rietwa Karwitha ura kwerikana na tonyerete muchwankirote na kumutunya mukuru kiutatina watho na nyuma ni kumutunya kira gintu giake na kumuingatia wake muchie mamu wetu akwangaika meanka kithumba
mwanka na aru atukwenda kuona kiewe batu ikyo gya tumatumira turia na bawe kwina bojowe na arongina na banyina kwina mwekuru atonyere njewe na inwe tukwenda umagaruka nja mamwe tu atonya njewe mwekuru ozo au nangirwa maguru imjewe tu mwekuru arora kwa mwankara unangwa maguru mwekuru athunkumite na thina ararima miunde na thina arakuriana na thina na kite nyombe wende atirara ku mwekuru ngi no wejiri gutonya nja izi arume ibaba ingi batine ekuru kwina arume ba ekuru ba bakwire nete akachwe bara batine ekuru atonye ku mamu wetu kaeja wagikaro na nakite nyombe gwe na titanitie ngogene tia miaka 50 na nkorokia thagika no toro bwawe ende rasteri mtongo kweja gatonya nyombewe nkuririte njeze twaita ngugi guku lakini miaka ere thiri baba narekire kugura mwekurungi narekia kwinga mami na batu atwenga inyanjeze tutiumba kuruka au lakini nkuga baba na twere atwendete bwega kinya kuretha kwina thina je yumanetia mwekuruzo no tumete baba atwenga na mwekuru agatia thaya turamwete kanya agatia nande twinawe pamba tubamba aturi bakiaria baruga mona kwithirwa ibaringite riboti kirite ngobio karia mwekuru ino akaremerete muchi wa itha kesi tweteta kwa njuri itweteta utena ndo tiringite ripoti nande atoigwa twanoga njori yango negitira na uga mwekuru na wengwa thikirite abatere kuma nja mami agacoka ende kuringana ora abenganetie baba bateumba kwaria ibaumite abeta kwa njuri ibaumite abeta kwa chibo ibaumite abeta mwanka kwa ndisi akaritothorite akawote kyo kiarairwa nje muntu babu etaiburite muntu nja akiaria Grace Nkirote nwe mwene muchi na kuromba thirikari tonyere mantu mamaone no gioto giake ndekera mukoro inya twagura miunda twakafurotijere emwe gaenge tutwa akaranda nande itona weka akamukai mwankera ito thirikari itoroya ntobeto mindia mbeteke ya ora mwerega jwa mbeteka oria mpegi kiraro karora karandara mwene ampenga rogre ne karomba kangi ntabya kuigweka togwo gampejagwa irio kando magwa na ndenje ko ito nebero ikarwetha na kigwa no ugere akangitanga turenda thirikari tutegere batu tone gioto na karwetha umegwetu nete na arageta kabisa maandamano mathiri mathirire nyumia mukuru wa Nkirote gukinya na boriti na kumuwata Nkirote amwe na mwaro wake umagi shumbunge kia bore ngiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki utegi Meru Town amwe na kwithirwa iri imwe ya tauni ire gukura bonene gukinyaga thaa 12 ciogoro riua ria thua manto jakagaruka nduka ikaingwa na antu bonthe bagaitia makutano kiuria kiria kinene ni mbigitumi Meru Town igwita mathaa 20 na jam na makutano na biashara iriku mwanya jo town na makutano ni mbio mwandiki wetu Wanto Wini wa Kingero na gichunje kia biere kia mutindwa riua ria thua Nyuma kwa kuliunga ntere mwanya tia Meru Town antu awisekene ya stage ya Kensilvi kuonekete kwithira gwenkuchelia nkienda kumenya imbibe biongo bieta mbere ya nonto biashara irionekana weta mbere ya wethire na gukionekana kwina moyo mwingi muno yo ke biashara imbibe biongo bieta mbere ya stage ya Kensilva nonto bwambi ni antu ake kwina moyo tuku town yonthe siriyo nereko daraniria na biashara barabet dhakia mbere biashara chio antoa baimbathiri itomi bachelele antoa na te antoangi na ondu tango ya usiku zako ani oturara ni stage yetu batu twairo turia ai batu tukamata barabeja utuko bena mugeni oku umite onale umite we akinya utuko batu kethira ngale kauma onale kauma Nairobi na nyuke ibaije alaomba gweka mtu ethirwe safe nia ondo akona ngale na nyagia ngale agakara mwanka gukie ondo kwina hoteli ete kuingwa ndakacha nduthiria na nio town gutigena antu babega chemaniana DJ wa club kimwa wa Meru etwathira mathina yo tuko gintu kia mbere security gote aithara itaitiora muno kwa atugeragia kwithira turina
security betu kenda mantu jatara jagirite ora from the scratch ora you have to hit to get it. Rugendo rwetu iya kanende rwambiriria ti baba atwe twetetero makutano. Nyuma yetu kuthiulunga ntere mwanya mwanya cia Meru tukinyete mwanka makutano kuretera mbica cia imwe kwa imwe bura kwithira gukari utuku wakinya makutano timenya mwanya yotuku na muthenya kibiashara nontunya biashara bongo batitie mwanya yotuku na muthenya kibiashara cio wina mbica ira ndakuretere goro cia tauni ya Meru werio chirikana na uiringanithia cia makutano we mugeni wakinya tauni iri yeleo kathwania makutano ni tauni ya Meru. Kwerekana makutano ethere mbizi mathaa 20 na iyoma toichionera na kulikethia mutegeri wichionere inyawe makutano utuku. Biashara barionekana weta mbere na biashara cio nduka kathomba kuonekana kuruorwa anto miangone yo ikiongela mwago na nkanya anto baraba njirene barionekana batena wasiwasi batena obwa iya muthenya buru. Atuharaniria bamwe ba biashara batwera siri chioni ireko. Makutano inakuanga very lively. Hizi sections zote unaona kuko na hizi street lights, mahali kuko na watu. Sana sana hapa center. Mahali kuko na watu biashara zinafanyika mpaka asubuhi. Si hadi ukiangalia kwa njia bataka na njireni. Anto wabedira benjireni bagita biashara chia. Hata watu wa pikipiki, rate ya pikipiki monkaro kiri wakiwa na customers. Ndenda kumenya nonto boba achalelewete vyambere biashara cio tuko makutano na te Meru Town. Meru Town kuri na sense ile ya Meru Town yetu ile ka insecurity fulani unapata by saa moja biashara ile nyingi chingi. So by that mentality anto baba ingi batenda ko transact Meru Town compared na makutano. Makutano uko rone anto area ngari chiko kurukira 24 hours. Makutano nayo tu mwana tauni. Makutano no bati kuwerewa ino wantu baraba inge bari. No kuwerewa tauni na kunduka achingagwa. Makutano 24 hours. Eni tuko na indifference. Royo kiye tunchikia muthia tukaraniria bamwe batongeria banterei tuikwe mibango yo ukiria tauni ya Meru no ekwereria tauni ingi iranene kana inye ekwereria makutano. Wini wa Kingero, Wero TV. Kere rwarere turwantukuyana rwaturi kuria maoni jaku izari kwegururia nkuchanio iri gukuthirwa biamene bia gisiasa. Maoni jaku izari kwegururia nkuchanio iri gukuthirwa biamene bia gisiasa na kiri SMS kwa kuga Wero tunataka kazi hatutaki siasa. Pastor Mweti Gakwi ungeariuga political parties wars is a healthy war since everybody is fighting for his share. Ne James Mwenda ungeno ariuga Wero TV VP shida inaletwa na wanasiasa wale wanataka kupewa uongozi kwa chama. Ni Kiremi Beckman kutoka Iko Massive Gembe South kweongo uria urintere chalamu na wariuga maoni yangu ni kwamba viongozi wengine wanataka kujifanya ndio wako na nguvu kushinda wengine, lakini wenye nguvu ni sisi wapiga kura. Ngaguchokeria nkatho chiaku cha mwanyani gweta nambe na kwaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu iyo kinyaniria. Ugeta kuraja netuchokerete rwegie mwekurume wa Kimethodist kumantere cha Kianje ura withirite akithara ndene ya kanisa ije ntere cha London.
kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nende kama nende. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tudonkane ona ndeze. Mbie kwende. Baro mimi wewe choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya layer premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolone kana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world.
kugwatogeni oringi kirinteto chietu cheruthemwe ngichokera kirirwa ryetu rwa ntuku ya narua nitwithirite tugikuria ututumire maoni jaku mwanya mwanya jara twithirite tugikuria kiuria gitu kia maoni jaku izariku iguru ria nkuchanio iria igukujirwa biamene bia gisiasa na ngitegera kiri mutandao jwetu jwa ukinyaniria ndene ya YouTube kwiwo kuga all the funds given to different leaves of political posts should be consolidated into one fund to avoid misuse. Ojo ni Martin Mureithi kweno kuga everyone fight for is future in politics. Ni Kevin Mweti na ngitegera kiri mutandao jwetu jwa ukinyaniria jwa Facebook kwiwo gwitwa Pinzi ariuga vita ndani ya chama haifai, lazima kuwe na umoja ndio tupate amani wakati wa siasa. Nkatho cha mwanya itaname na kuthokearaniria na botwe kukurukira kinyakiri namba yetu ya SMS 23578 ngeta nambere na kumenyithia nteto. Reverend Faith Nyota wa kuma Kianjae County ya Meru ne athari miri kujukia gite kia mukariri gite wa London District kanisene ya Methodist Rwangirwa Britain mamburaja zethritwe jake thithika antuku ya iguru ninthuranirite ripoti ije. Oh, hello, Reverend Faith. We are on our way to the church. Reverend Faith Nyota Mwari uria ni muchiarwa na gukurira Kianjae County ya Meru Nandi ni ambirite ngugi njeru ya Methodist Church Britain ta mukaririgite wa kanisa iji London hari arekirwe nthumbi iguru. Faith, remember you are worthy. Remember you are loved. You are worthy because the church has tested you and affirmed you, but most of all because you are worthy in God's sight in Jesus Christ. You are God's child. And every day as you journey with and towards Christ in your life and in your ministry, you are testifying to that fact. That was true as you began your journey as a disciple, as you traveled through ministry, and as now as you take on responsibilities of being a chair of district. You are here because you deserve to be and because the church and God have called you to be. And as well as being president, as a member of the chairs meeting, I can tell you that we are so pleased to have such an outstanding minister and person amongst us. Reverend Mwari Nyota nombanite kwa miaka 25 aja Kenya, America na United Kingdom. But as you begin your ministry as chair, I pray that you and all of us will continue to discover the wonder of ministry, not in ourselves, but in God's gift in and through us, and our response to Christ, and our determination to walk with Him. Nari minister wa kanisa ya Methodist Kenya akinya utaramu bwawe kirisa ketio ruko sibitari ya Maoa na Charles New Nairobi. Congratulations Faith from the Tongan community. We are here today as part of your circuit. Kiri kithomo ari na masters kiri utongeria na untwire na kuonekana na nkume njeka ya kunjia na Mureithi ujurite. Moroto jwa Reverend Nyota ni kurikia itura riria rigukura mwendi kioto na uria ujuketie makinya ja Kristo. It is God who in His Spirit gives us the power to exercise it. Amen. Temwentere chia antu banku ya thirugaiti ni bakurandura mukandarathi umwe uria bakuga ni akethere muram mundene jwao na kujutumira kiri uthondeki bwa barabara ya Maoa gwita thirugaiti romba riao Nandi ni kuthaganwa kioto kiu ni kenda bomba gukiria muturo jao. Dennis Mugendi niwe wina ripoti iji. Kieba na ururo tathira kiri akaribanture antubankui athirugaiti gicone kyobunge kia Igembe South ni kiria bakwathira kinyanyume ya mwaki uria kuthondeka barabara ya Maoa athirugaiti kuretera baruga ya kotini akirongi kwate kenje changarawe kuma mundeni jomwe kuruntigu ara Erika Gwiria bandu no omitie mutwe na gwita nambe na kunja yonthe na gutiganja itena gikaro inya nayo bakwathira ekiri mubunge iwoni makuru mwana munda oni nde mukuru kwa na kwira na ratira na twana ndiandete thina bambengire au na bantalile nyumba yakwa oni ntia nkiromba itoro na untore ni nombe tana na bako inondara nabo ana bako barikire kura thina oni ntuko kwetu ka beto tana mora munda kwambire kunjwa mora
ibetere barua ya koti yonde kurungamia moramu kenda mundu tika maramare kuma no bendelere kuinja na kinyarware bekwo iba kore kuba kuinja mundu yo maramarire kinyila bya ko bya kurire byonde nde woni ntena mbere kanyuma thaini MPO ekwo John Paul mwiri no support aka makanya koti yonde kaunwa tuke akoti yonde tugwe juma tukathanania na mwalamu yokara ako baeta baka pureso bakero endeleni kuinja mwalamu uteyo ntukoti yonda kwa ntubau baba twithira bende ne mangathai ukakwithira iba kuthia seria thina iji cia karibantu bankui na cio ciambirire nyuma ya bizi cia miunda kweja na taitu tewete na miunda iriri yo bogutuma bamwe batonya miundeni ya itha na nandi ni akiwetwa kirenja ya mwe kurojo ntigwa twatira twandamana yo tupata ya wakoti onda na thai mweshimiwa John Paul atumira erendo atumira station kutuvuruga kenda turekana na nteto icia koti onda ito thitangi tugera wa ito vurugete anto ba barabara na akakorea kusika John Paul yo karuthania anto ba thiruga itiwandi mbara ko onire nkoromba kithirikare onini nkoromba bantethie na kenda mponakia kwa mundu uyu akayombe kusokera kenda menya kungwana baba ko kubathaitira Dennis Mugendi Weru TV Nturene anto bankui wandini athiruga iti Yembe South County ya Meru. Rais Ruto ne atongeretie mutaratara jo gwikira kirore kia witikaniria gatigati ka nthiguru ya Kenya na Ethiopia ne kire kigomano kia rera kiria gitite na mbere mushini jwa Addis Ababa. The next steps in delivering on Africa's green industry. APRA focusing on scaling renewable energy sources into value addition, jobs and trade. William Samuel Ruto, the President of the Republic of Kenya, for his inspiring leadership. I'm very proud that we've gone through the motions, we've discussed with many colleagues, heads of state and countries on the journey that we need to undertake on industrializing Africa on a low carbon footprint. It is possible for us not only to industrialize our continent because we have what it takes to do it. We have the human capital to do it. Africa is a young continent, teeming with young people, creative, innovative, educated, energetic. We have the resources to do it. Natural resources in minerals, energy resources, renewable from geothermal, what we have in plenty in Kenya, to wind, to solar, to hydro. Tomorrow, we will be launching one of Africa's largest hydro projects, renewable energy here in Ethiopia, signifying the array of opportunities that are there in the renewable energy space. Africa's strength lies in integration and collaboration. No country can build competitive value chains alone, but united through shared energy systems, financial institutions, and trade corridors, and in partnership with allies, we can transform Africa from a source of raw commodities into a hub of innovation, industry, and green growth. Akariba kara ni kuma ward ya Marimanti ni bezete amwe na kuthambeta kenda kubatetheria kuagirithia barabara tia gukurukania matura barabara iria cionekete kuthuka bunene ni borotete atongeria baria baere kura bakiuga ni babatezaniritie untu butumite bakanyamara ni kwaga ukamati no gendi bubwega Paul Kabethe katumenyithie cio ire megwari buya tinda muthenya gwe mthi gukunia ugunturania muringe irakira giteki atinda gutura barabara kuma muringe kuthi Mwanka nturania tabankongi ikawatithania ntura karibu 5 Mwanka kangutu ikawatithania muringe na tabankongi barabara ino yumite Gacharani yagendera Nkararu yaumira Kangutu
Karia baende bakire na Weru TV ni ati baithiritwe baikurukagira kinyamara kirene wakagita nontu bawagia bwa barabara eno. Anto bathiurukaga kuma Kasarani bakathi Mwanka kwa Rukunja bakathi Mwanka Kangutu riu bakathungira na Ndeni. Mataga antu na ithanduku kuma Kasarani Mwanka bakabaringe na ithanduku. Ajuite kwingana Mwanka mwana uyu endia mbu ciake cio na ng'ombe Mwanka mboto anjira ya kinya muroni ende muthomi njuke nontumbie wego utituonaga na mbeca nukwingana cio kurithia cia muthanga ugatuika utienda itha kurima njira na muthomi njuke tigatume kanjuyite kuria muthangana na antu baku tabatumania kaita tabaiba ukinyithiria ntumwa agatura bena kinyamara kinene mona kuigwa bakithurana kagita wakagita oreago mwingi gomba kumachaidia lori ngiri imwe lakini tutiende wananto baba kweta chaidia batano tameanke tano chaidia balanda to mugwanja kale kacharali tugekere ndu kwetiro Mwanka nturene etiaitani ukuthiuruka na kagita gikia kimuthomi njuke anenkanire marimanti ndachiwa kwingana kio muntu amuchambirie kinyamukira ingrubu ya marimanti nenkeretwe gitinenkanetwe kirima kungi Mthi barabara ino igiturwa na kuganerethi ya Wankoma utethio kuma kiriuma wa Karintere ino. Timu siasa kana mutongoria wori kui murimi wa kawaida tuambite kwendia tuthoroko twake hamwe na tuburi ni Kingomba gutetheria ruagina na aragina kumane na kinyamara giki. Nende utukuromba tu ukayagwe kwa mucemario mwema urakoneka thirikari ni na tutethia barabara ino watane burani kuma charali kuthika Ngutu nontu barabara ni arutwe yate mwana to yauma kithaka kairi nende tunyekere tona wikarume kwibanda tribungi barabara ikyo yatima mbanga ndo wakandimire wananchi nontu nyana wetu nyantu ba kwetu kamatana mathanduku na thirika ya county nweriku ntuwanire mara gitu turumira kila itakiaga na kuya malimanti kya muthomo njuke yanire ya watwikire tiringa muro wakatita kejete kithita bakarocho mwiri twakamatina wiranduku mwekuru wa brother ungi ari ntura waga niranduku twakamatire na mwiri ende iko ndatimie ndali manjira no rubone na muno no ntuthirikari tio tuona ngwatire ndendia ndia kwigwira ndutaga imburi ngwatire rogani ndendia kuma nturani ya muringe wa dini ya Marimanti nkiripotera Weru TV Bito Paul Gwakabithi au ni twakinyira muthejo wa nteto chietu cheru themwe wona cherunga matha 3:30 ninguchokera na nteto ingi itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, mona ni retwa mathithio ni Maureen Kirimi.